bilo je tu različitih uticaja. U nekom smislu dramske književnosti, to je svakako bila Čehovljeva drama Galeb. Kasnije vezano za dramu apsurda ne mogu da ne spomenem Beketa, ali tu su svakako i Ivo Andrić, Meša Selimović i mnogi, Petar Kočić, naravno meni posebno na srcu, i Branko Ćopić. To je dosta teško pitanje. Mislim da nekako ima veze odgovor na pitanje na koje odgovora nema. Mislim da zapravo u tim nekim različitim disciplinama kojima se bavim, u tome je i sama suština te neke moje podijeljenosti između slike i teksta, jer mene sve vrijeme, čak i kada pišem samo prozu, uvijek je to nešto što može i da se dramatizuje, nešto što može da se filmuje, a s druge strane, kada se bavim filmom ili ne znam, ja opet to vuče na nešto što je prozaično. Tako da je vjerovatno odgovor leži u tom nekom spoju jednog i drugog i trećeg i četvrtog. Ali eto, recimo da bih kao primjer mogla da navedem posljednju zbirku pripovjedaka Priče lopova poštenjačine, koju sam sama ilustrovala. To je nekako reprezentativan primjer niza kratkih pripovjedaka koje svaka od njih ima neku svoju vizualizaciju pride uz tekst. To je svakako Div uplakanih ruku. To je jedina pripovjedka koja se zasniva na nekom istorijskom faktu, ali eto, nekako se desilo i moram da pomenem da je dosta promijenjena u odnosu na svoj prvobitni oblik. Taj neki nadrealan moment je dodat nečemu što je bilo čisto istorijska priča, utiska, i mislim da je to bila nekako dobitna kombinacija. Zapravo se dobilo nešto emotivno čega nije bilo u prvoj verziji. Svakako mi je nekako pozorište najbliže srcu, ali nekako sam se zapravo najmanje i bavila pozorištem. Dosta drama sam pisala, ali nekako mali broj njih se realizovao, što ne mora da znači da će ostati nepromijenjeno, ali eto, takva je situacija trenutno. To je jako teško pitanje i mislim da je odgovor neophodno da bude individualan. Umjetnost uvijek jeste neki pokušaj izmicanja tla pod nogama u smislu dovođenja, izbacivanja iz neke komfortne situacije. S jedne strane, s druge strane, toliko smo okruženi tim nekim mnoštvom informacija, toliko nam je svakodnevica neizvjesna. Tako da umjetnost može da bude i neka oaza mira, oaza razmišljanja, usporavanje brzine. Sad, to je opet veoma individualna stvar i mislim da svaki umjetnik prema tome mora autentično da se postavi. Za sad je emitovana samo serija Vreme zla. To je po romanima Dobrice Ćosića, Grešnik, otpadnik i vernik. Pa to je, kako da kažem, posao scenarista u tom projektu jeste bio ne samo selekcija scena, tu sam u velikoj mjeri bila usmjerena od strane kreatora i producenta Gorana Šušljika, ali ono u čemu vidim svoj najveći doprinos je postavljanje same strukture epizode i odgovaranje na te različite produkcijske zahtjeve. U tom smislu mislim da je to bilo jedno autentično iskustvo. Trenutno pripremam novi roman, zove se, radni naslov u stvari je Teferičkog Vuka. Misli se na Vukov spomenik, a Teferić je, kako da kažem, seoski vašar, naziv za seoski vašar u mom kraju, tako da i taj roman je neki spoj, neki pokušaj spoja mog rodnog kraja sa trenutnim mjestom prebivališta. Sad neka odgovor bude potpuno neumjetnički, malo više mira i malo više sigurnosti.